ada lengak sih nasu hoji hai deh lengak na mak starter of demand sta mak koi na tham ba wakam sing pami ba pot sing loyen ma ayab pi deh ayab ban le deh ada starter of demand sta yaw de ba phau da akoi hai da ban ya na hai ri se adu dei da hojik lei di ba wakam di sini da rakiso hojik ngasi bukta sathari pa irang protest miam gi loyen ma akoi lekai tu ta hogei tau re ngasi ayuk pung tar ta gi horga akoi lekai le su ban tau ne na hai hori asidei da thorok ta pa mioi karam ta yum khuding gi mi loyen thor khadau ne na akan ba kan tho ho re hai ta re lok thok tan khot na I pau loyen message akoi sin thang pau je loyen chiel ho re hai ta re madu thok ta mioi sing fine thian ga ni khok ni ga yam hai na horiอันเขาจะซื้อยำตัวเดียวดีบ่รวยดีบ่มาชี้กันจะวิตรกที่เป็นน้อให้แบบที่เอาคนอันข้างนั้นไปยาเลยให้ตายเลยนาฮันกี้ชี้กิเตอร์ริซึมกี้ทับตุสัตว์หรือตัวกันโน่ให้แบบที่รวยนั่นข้างนั้นว่าผมนี่ชี้ตัวงั้นสักอย่างเอาคุยกันnarco terrorist kamu dunia hai se admu oita bani makoi natan kanano adike mark da kadai kino karam ba makhal gi wakhal lo no khang da ba gyan ta da ba ama akoi gi keno da local hen ka kan hai ba pusalak na numit kharni actor keno si akoi gi miam gi wakhal lon si mislead to ki to ba misguide to ki to ki ba ama lei khra bane ba adai da ka thor ki ba social media ki debate mem to game gi na politicized to ba khot ba na asidai da adu gi da again political leader ka ki bang pan na my group ka kana atwai de oi da bra ka kana sum ba confusion se create tong no khonam ki thok se ya ren ke akhoi ki keno sing to bi roi da bane ba ana se akhoi loin khangi kana na to bono mai tei par hal pa atik mi ki a terrorism gi sum thabak sibu kana na to da bono ha ba ngasai ki akhoi ki keno to sin ku ki jo narco terrorist kangbu mapan ki foreign de mateng phangli ba foreign de khut suklai phangi ba foreign de train phangi ba foreign khak ta natre india gi manung de ki su yaw me india ki security force na ma khoi yo ga thami bane have se ma se de kak ninga sunglai ri te se loinam khangwa wa khone ma khoi de loin pi ro wa ne india gi akhoi ki lei ba akhoi ki security force ma ki manipur de posting taram ba hana commandant oramba officer oramba atuma commanding officer mayam kharan su haitare mayam ang na ta khara akhana kharan su national tv channel sing discussion debate sing su make sure na pan gra bane ba kana na ma khoi si kana gi matam de kana ga sign to na khibin ko hoji loin khangna ro wa phun ni rakhiswa adun kanana yokhali thakali makhoi thakpi di have se loina khangna wa phun ni adum ba ngasai kuki jo mar akhoi ki narco terrorist kangbu se makhoi na torpani makhoi khulai ni adik makhoi na torpa attack to kanan akhoi indian security force mafun de trong law kilometer ama bu phabak ta ba adik mafun de le crpf adu makhoi su urib ni khangi bani akhoi ai mamang de so adum haijakre ai akhoi ngang ba ya akhoi platform khar de so haijakre si makhoi loi khangi bani ma khangna makhoi na adum thado ibne me aduna makhoi na thado ka makhoi mit mang mat ta makhoi naton sumang makha mang ta chathari ba thabak singse moi khangna un kham da bani makhoi na yauri bin tawri bani adai de ne nga sai gi akhoi geopolitics ki oiba makhoi gi tongan ba agenda ama lei harise aduna government of india na sanari ba prok tawra iba moi chathari ba proxy war ne na hoje mopting mipum khut ma haire isini ne mase sumpen da ba miyo ama ani ka ki wafam na tre lei ri ba hojik thoi ba thok wa thok mayam sigi punam che lonam all aspects masi loina mak ai khoina phajana kupna dissector ga yengna pamatam da an khangjar pot na ne aduna si akhoi gi proxy war ne proxy war chathal ko ne aduna maitei bu nam than na adagi maitei khakta na te naga bu nam than na hochi maitei de naga mu chong sele lisine yaura isine ba aduna ngasai makhoi si kari tawri no ngasai gi adum ba force ngasai gi khutlai piraga paisa piraga tolo piraga machin jak piraga thammi ba training piraga thambi ba thak yok pi ba thak pi ba makhoi gi kem bana ta makhoi bunker sar ka lei ba adum ba narco terrorist mem do ada makhoi si sta pirak li ba kan si yung ko support mem se logistic support ka se kada gi pirak ibno adi gi makhal ke agi ton makhal gi drone ni training handa khakta ta drone mai ama se pusal aga sang re hai na khoi gi ukraine gi makhoi taruk ko adi gi us ki makhoi ci gi han gi agent oramba ama 파드는 코드나 허지고 좀 오이리브라 강대 aduna makhoi taret kano to na akhoi sigumba kano ta myanmar da sangure mizoram phawraga gain haise myanmar haise manipur gi kano ni tainabam da leiba adumba kano duni makhoi gi sin state adudani aduna
सिदैसिदा अखोई मणिपुरदा जो ऑपरेट तौर कांगपु सिंगा म्यांमार ऑपरेट तौर ngसागी मिल हुंटा की मायक्ता कनो तौर लानसोन कांगपु दुगा मोजे अमतनेबा सेमनेबा असोमदा चलकना असोमदा हुंटा की मायक्ता लानसोनबा सोमदा संगा अगन अमु मैतै की मायक्ता अमु लानसोनबा असिनेबा तौरसे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की मायक्ता तब गवर कनो तौते इंडिया गवर्नमेंट के मायक्ता तब मखोइना लानसोक नते नोंमै मरु म कापक्ते हाइदना मखोइसे अदुम कनो तौबि बि वानी हजिक यमो मखोइना मैतै की मथक्ते नागा की मथक्ते सब यावरलिबिसनेबा अदना सिम पोट मयाम सि लेरे हायरगा कनो सम येंगलप मतमदा ngसाई कनोदा अदुम टेररिस्ट कांगबुदना ट्रोंग लॉबीदा रॉकेट काप्सना आरपीजी काप्सलगा एटेक तौरपदा मनार सुलाई लेसिदब करी सुखंजदब खंजदब अंगां अनि सिरे लेगिद्रे आदि मामा सोहले आदि अमुक मदुगी मतुंग तारक खोइरांग खोइसाउना मियामना मनाक्ता सीआरपीएफ केम लेना लेना नखोइ खांना खांना सिमै थौसि थिंगनबु करेम द खोना ड्रिप करिगिनो हाइदना मदैदा संजन जरुबा अदुंबा मियामदा मथबाक्ता नोमैन काप्सलतन हात मी ओहुम हाले मी कयाम कुनमा कंट्रोल सोले असिमगे थौदोक मयाम सिदैदा जुडिशियल इंक्वायरी तौ आदि मिलिटरी क्रैकडाउन तौ अदुमगी केनोसिंग दुता टेररिस्टिंग मथक्ता अना हाइजब अदुमगी डिमांड दो अदुदि ngसाइगी अखि चार्टर ऑफ डिमांड्स दा लोइनमा अयामना पीरियन हाइरिदना लेंगा नदे अदु असिगी वाफम सिंगसिदि यावदबनिना असिंग वाफम से यावदि हाइबनिना मखोना पीरिबा तालिबा डिमांड दो फंगदे हाइबि तमतने ngasi प्रोटेस्ट मैम सम चथरकलिसे अदुना सिमगी वाफम सि लै अदना कनोदा अखोइबु हाइजौ हाइरबदि हजिक कनोदा लेरिबा लेंगाक्सिना कर्म मतमदा ताबिगिदोरिनो नुमित क्यानि सुपना चथनगिदोरिबनो हजिक अखै टोटल सटाउन से नुमित मंगानि चथाबा हाबित ngasi हुमि सुबो ओरकले आदा मसिदे होय मियाम की मरकता करी म कन्फ्यूजन खरा अखैना कवि कौति हाबि वाफम अमन लेरि हारगसु मियाम की पेनदबति हेक्ता मदुगी कन्फ्यूजन दुना कोहन गिदबति नत्तेबो लेंगा की साइटिंग ngसगी हारिबा टेररिस्टिंग की मतदा मिलिटरी क्रैकडाउन तवन हाबिसे हजिक चथादिबो करिगिनोबो एनआई द सिनरे हारगा एनआई ना पाइखतपा थिगतपा हाबिसदि राकिसो अदम अखैना ममांग दकिसु सही क्या थी उदना लाग लेना होगी पर सही ओम सिदगी अदम उदना लाग ले मखोदि तापना सम तबने तापना तौरक पा हाइबसिगा अद तापना तौर हेडसिंग सिमोत केस मत मखोइन कनो तौद्री सॉल्व तौद्रीये अखोई टेररिज्म थौदौ साथे तम थिरबो मयाम थोखरे मसि पुनम से मी मांगखिबा फाखिबा अखोइन मांगहनखिबा अदि पुलाप मी तरुक जिरिपाम के हातखिबा अदि सोन क्वाक्तादा मखोई अखोई मपा मसा यावना इमुंदा अहिंदा तुमग लिचरिंग चंगसलका अयाम तम थिबा इन ह्यूमन मोस्ट बार्बरिक ओइबा थौंदा हातखिबा खोरबा सिम टेररिज्म की तम थिरबा थौदोक थौंग मयाम मा एनआईएन थिगतना लेरिबा हजिपो ngasiबु केम तम मखोई तौद्रीबा चार्सिबु थांगत्रीबा अदुना सिमोई पोट मैम से लेबने सिगी थोक सि करम मत सही क्या बो नम सेल थमदो अदुना मियाम की पेंदबदि अदु नतेबा हजि अखोगी मन इंडिया की सिक्योरिटी इंडियन आर्मी ना अखोगी कश्मीर द करिदा पहलगाम द ओगिरा अमा मदु ओगिरा कनो की अखोगी पाकिस्तान बैक्ट लास्कर ए तैबा हाइगरा अदगी अदुबा करिबा अखोगी अदुबा कनो टेररिस्ट ग्रुप सिंना चथरक टेररिज्म की थोंगदि खुदक अखोगी इंडियन आर्मी न करी न तौना लोइनम इंटेलिजेंस पुनम के कनो इनपुट लौदना अदगी सैटेलाइट सिजनदना खोतना करी करा तौरेगा प्रिसिजन अखोगी कनोदा कनो की सर्जिकल स्ट्राइक तौदना खोतना याम तौइदना अद सिगी म थदोक